Sane mangkin tincapang titiang acara sane kaping 3 inggih punika puisi oleh Putu Putri Adelia Savitri. Sane pinaka mahasiswa saking Prodi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali semester kutus. Ring raina mangkin jagi maktayang puisi sane mamurde mangening lan mangening kalih. Majeng ring Adelia Savitri galah Preside keatur. Om Swastiastu. Uningayang wastan titiang Putu Putri Adelia Savitri, titiang saking Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu-Kuturan Singaraja, lan titiang penaku mahasiswa saking program studi pendidikan sastra agama lan bahasa Bali. Engge sedonong titiang muacen puisi puniki, lugrayang titiang untuk muacen petitip saking pengawi puisi mengening kalih. Engge daging petitipnya punika, engge punika suksema sampun ledang miar sayang kekawian titiang inembat sane kari samban untuk nyurat dumugi saking kekawian niki sidang ngendak pikayunan sang sane ngetonin sang sane miragi miwah sang sane mengerasa mapan segara pinaka wet kauripan pesamuan sarwataya miwah sane lianan saking segara mengening ibun titiang sane sampun ngemban titiang saking sini nyantos nikol sakit saruni manusia. Endak mangda uni kesujatian sumaraning segara nenten lempas ring kesusatian buana agung dumugi yatnyan titiang saking tarpana saji puniki sida ngawinang endak pikayuni antok asih yadiaston tenunggal malih menados Sunda. Pamit titiang sareng pekat titiang ngungsi ke segara Sunda. Mengening kali oleh Inemba. Hening ujane grimis mandem malon ngawi aris an maren-maren naur tetangis kangge ngemetuang blabur suara tenyuh sangsi suara tutu kegecekan suara ristis ulame mengunde bayu yuyune murwa daksina mulame lanite tangi tumilah biasa sat kana kenyarsa perlinggan idah yang ibu segar merebuk arum sekar gadung lamaning semaya mecampur ring lekam anggesare sawat-sawat endak ati tekalaning piningat rasa miasa kesunian nagata sampun kesinura ring sekar budak gelap ring kalamunan kayuan kasmaran adili kedaut ring pitresnan sanetan kadi tan siti memuncak ring mas mincak kekidungan ombaki memargi anyut tan muari kampe ring mani kapal mengening 23 Januari warsa kali-kali
tangdiku. Oh, santi, santi, santi. Inggih suksma aturang titiang majangring putu putri Adelia Savitri. Titiang lunas majang idadari sareng sami icen apresiasi. Inggih idadari sareng sami wantah kadi asa punika parikrama apresiasi bahasa aksara lan sastra Bali. Menawi wenten kirangipun titiang lunas gangreni sinapura. Taler titiang ngaturang para suksma majangring tim Empukuran TV, Bapak Ibu dosen, lan pegawai sane sampun nyarengi. Pinaka pamuput titiang ngaturang